Assalamu alaikum туғандар. Бүгін число 31 июль 2025 жыл. Бүгінгі картошка сәуіздің бағасы Қырғыз ата айылы көтерме айылда туғандар. Нұқат районы қарашту. Мына картошка чоңы бүгін 40 сомдан болып тұр сенасы. Картошканың средний 20 сомдан болып тұр. Сәуіздің чоңы 57-60 сомға чейін болтады. 60 сом сатылды. Мынау чоң картошка 40 сомдан сатылды. Лайктардан басып, білсе қолдау ретінде. Бұл жерде базар 5-6 жылдан бері шындай жол бойында базар болады. Bunu уже барлы көпшілік біліп қалды. Күндегі сена ойнап тұрады. 1 сом, 2 сом, 3 сомға чейін түшіп көтеріліп дегенде жамғыр жаған күндер біраз көтерілді. Анан ушул жерде вообще көп болып кеткен күндері бираздан сәуіздің картошканың бағасы түшөт. Азыркы базар башталғанда бұрыса бір 7-8 күндүн тегедей болып қалды. Baştan beri lazır oşol 57 soğum sağız, 55 soğum, 60 soğum tegregi bol otadı. Kartoşka şu buradagıdayla. Birinci 45 so'mdan baştalып, keyin 37 so'm boldu. Bugünkü sena kartoşka 40 so'm ekan. Sebep bugün kartoşka jo'q ekan sebebi. Bugün sağız ko'p ekan, sağız ko'p kelip tur. 60 so'm, 57 so'm, 58 so'm sağızlar satıldı. Sarı sağızlar. Kızıl sağızlarla bağısı ol kızıl sarıga biraz etpeye katken sen nasıl? Kança süradı? Hı? Kança süradı? Süradı? Kança süradı? Bilmeyim. 60 sen süradı, bilbelerge süradı. 60 kaç süradı o? Kızıl süradı Kudret? Ona sredniyinde suradı. Kaça süradı? 18. Sredniyinde 18 ha kızıldıkın. Yirgin sırayla. Sıraylık mı? Kaça kanıyoruz bugün? Bilbeğinin mi? 5 şuma şu. Varsan var kızıl. Satıveri herhalde ne var lan? Belki sarın 60 sattın mı? Ha? Sarın 60 gitti ha? Sarının sredni 25, çoğun 60 sattı. Kızılın 40-45 lira sattı. Kızıl biraz şuraya pasırarken.